guys, welcome back to my vlog. Today is Wednesday. Mag 2:30 na. Karon is birthday ni Kuya Pau Pau. So, si Nanay maghimo og cake. And then, nakapag-spaghetti na. Nakaluto nag-spaghetti. Nay no? Maghimo ta cake, Nay no? Yes. Karon mag-separate ko og sa white o sa egg yolk. Egg yolk. Ito na at saka ito. So, ready na siya i-mix. Ready na siya i-mix. Nay? Lagi na ito ba, Bek? Ayun siya ipaharang mong bubili ko. Iya. Ako, be. Nay. Hello guys, now it's naghimo ko og cheese lumpia. While si Nanay naga steer. What? Naga ukay sa kuan sa cake. Iyahang icing. Hi Nay, hi. Talking. Hello, good afternoon, Malacanang Palace. May I help you? Sa gawas na talking. Gusto niyo istoryahan si tatay? Dali lang ito na. Tay! Iskiyasa ako ninyong tanan. Tay, naa si Kuyan. Now, nami cheese lumpia. Crispy pata. Barbecue chicken. O pansit. Nami cake. Dakain. Kain ka, Beng! Bibi, mag-apon na. Đây là sơ đây.
So, thank you guys for watching. Nagkatawa ang isa. Uy! Uy! Thank you. Stay safe and Stay cool. God bless. Be kind and love always.